tuni kukinews in vejose na bonta vinlem na hivin tuni that 12 April 2026 ahita in zan hi inasay bang vin tua hi security force on center force ho akito okha phatna hi security force ho hin pan ahin la vin alang alanga tangkhul lang hi han kukilang hi han hita chu bunker illegal ta kisim ho hi somni lakhat anasu setawe ti ho chang hi mo a hi in azi chu e ho lang ho a hi in ama ho lang ho a hi win thal ahung kin ting le kiven na dinga khokoma anakisim ji hi chi bunker ho hi security force ho in tua hi aban bana su thing win ni ta chu koiman a in kom hi hen a khokom hi jong la koiman hi chi to bang illegal ta bunker kisim ho hi hi thei ta lo ding a hi ti a chu su sit na ho ananei ta ve ti ho jong mu a hin chule mi tampi hin lamjathang kimat na chung chang ho hin sein ti jong hi tampin thu do hin bol je win neu cha ama chung chang jong highlight hin bol de hin tin mi khan khat chun ECID pau lamjathang infol sunga kuki cha ten CID a ki koya zela ho la do na dinga ama ki pansa ipi bola tu a ma mat jeng hoi tam ti a hi kichata ho loi jong I umove hi chi he thim na de win ma chungchang a hi in chole kampu pi district sunga LAMKAI ho a hi lawai le volunteer ho ato mun anga na dinga lekha na pi na chungchang ho jong aban bana in sai de wai chewai ga velohen security force on jong zan hi langa patna chu combine ti chu state force a in center force a in kitho khomova hita chu muntina bunker ho hi su sit na dinga to gon ananei win hichina a chu illegal dan di lo ta bunker kisim ho somni la khat ana su sevin IDS ho jong hi Tengnopal district langa hi anamando viti ho jong mo a hi in ngaban kitna hi chi news a tu chunga BSF Jawan khat tilen BSF constable khat ki tha na chunga hi tu a hi center in jong I chanham khat inquiry a bol wa hi chito banga I center a hi lawai le isipai khat ki tha na chunga hi mo ve lem thei a hi ta poi ti hi a hi in hi ji chun sepai sunga jong hi pressure na sata hung a hi tain pressure a hung dung juya chu tu a hi mongkot chepu a hi in a hi lawa hi le sikibung kiti na lang tangkhul ho langa jong hi bunker som le li lang anasu se nova mongkot langa hi mongkot chepu langa hi bunker sagi ala do wahin ga veleu chun e ho ale ni sanga tamzo na ale ni a tamzo tangkhul hon bunker ase mo cho to tu le tu a jong hi umjing na lai chu iza nam gar asu set wang wa hi tangkhul hoi phatita apang na lai chu hi chi tangkhul ho apan jing je wa hi center in jong tu a hi na sata hi chi to bang bunker su se na ho achi la pi jinga muntina bunker di lo ta kisim ho hi aban banin ahin su siwi ti jong mo ahin mi khan khan in hi chewa drugs so le arm so jong a ki mando ai ti le hi chi mongkot che pulang a hi lawai le sikibung langa hi ki mando ham ti ahin a hi poi hi chi drugs ki ti pa hi a hi le singat langa Churchanpur district langa ki mando a hi in e ho lang hi event na hi le mi ki man akiti po le hin thing noya ki man hilo a hi lawai le thil danga ki man hilo drugs bowa hi ikiman jiwin hi chi zong hi imin si na khat no hi ti zong chu iga het thei dewa ise wa hi in tu le tu a jong hi Manipur government in thuso abolin ukhur district sunga hi unauthorized so hi drone koiman ala thei ta loading a hi ti a jong hi thupi na abolwin ukhur district sunga government head pi na lova koiman drone aman theita loading chole security force ho jong hin combing operation hi abol jingovin gam sunga bangkal di lo ta kisim ho a hi in hita thing noi hon pancha na dinga
azat na kem ki sim ho jong hi aban banin su si na amazing event tu le tu a jong hi a chi la jing e ti chu het thein de ba iga phon a hin hi china chunga zan hi a BSF khat constable khat ki thana chunga hi tangkhul naga ho hin kiloi khom na ho hin thu so a hin bol kit na wa hi chiwa hi ku ki cha te hin ngo kit na ven mongkot che pulanga kona ku ki thingnoi hon thal a hin ka na wa hi chiwa BSF mithun mandal kiti pa hi a hin kap li wa hi ti a hi a chom lang hi la hi ku ki cha te ngo na a hin bol kit na vi ti ho chang hi mo a hi in a hin la adi lo pa chu izakai e ho kuki CSO working committee in jong phateta a hin seya aban le tu a hi chilang boy na ho jong hi koi in pan ala gang ding a hi ti a jong chu thu so a hin bol zo a hi tai ni chi zo wa jong hi kuki CSO working committee kiloi khom na ho ma man jong phateta a hi chiwa hi thu a hin so win CSO ho ke ho khom na ding a to gon anakinei ho government lamkai na ke ho khom na anakinei ho zong tu a hi imacha achil ha thei pun aban le hi chito bang nu naw ho suling lawa thal ki kap jing tanghul militant son aphat chenga hita pan ala jingu hi kuki cha te a dinga kichat ta le civil mi a dinga kihin so na dinga thilha sa hi in hizi chun tanghul hon thu hi adi lo lang panga bol kit ta lo ding le so kit ta lo dinga jong het sa na ki bol ti ho jong hi ain so bin chule hi chiwa gan thal ki kam ho jong hi phateta vet china koin ahin ka ma itilang panga ki ka ham tu a ku ki ho ki ngo hi di lo wa hi ti a jong hi ama in su chin na hi nei dinga jong nge na ana bol ki no ve ti ho jong chu mo ai ki ne hi alang khat na zan hi a jong chu news khat ki mu kit na cho hi le NSN ke ho to Center for Son Ceasefire hi kum khat a ding in anatip zon kit no vi ti ho jong hi mo a hin hi chi NSN ke ho hi het thei di wa chu April 18 le hin ki chai ding a hi in hi chi ceasefire a bol pau hi chi hi alhang pia NSN ke ho hi Nagaland gamsunga umo a hi in hi chi Nagaland gamsunga NSN ke ho ta hin Center for Son kicham na ding a hi lawai le ceasefire bol na ding hi April 17 2027 chan ge ya ding a hi tip chon na ana bol be ta ve ti hi ceasefire hi kum khat a ding a ana tip chon be ki ta vi ti jong hi mo ai ki ne na hi alang khat langa zomi National Army ti a atha khat hung ki form do na chunga het sa na hi chiwa hi ZNA ho hin ZRO ho hi het sa na a hin bol vi ti jong hi mo a hi in ama hon a sei na wa hi ZRO a hi ikimin vo a hi le min si na I chanham khat akitu tan aban le ZREC ti a pan akilan hi chiwa hi imi isa izo mi chan pi izo gam akihu do theipun Burma sepai ho ahung ting jong le mi pi ho su gen theina le mi pi ho kicha a galjam tam deu a hi ta je in koiman ZREC ta san na nei ta pon seisi na jing a hi ta in hi ji chun hi chi ZRA a kona pan la hon jong tu a hi ZRA kidal ha a ZNA ti zo a hi kimin vo a hi chiwa hi igam inam hu bit na ding le izo mi chan pi izo gam chan pi izo gam hu do theina dinga amin hi ZRA hi talo dingin ZREC hi talo dingin ZNA ti zo a hi kiphu do a hi tai ti a jong hi ZRO ho het sa na dinga thupon a hin bol vi ti jong hi mo ai ki nin tunia pan a hi
zomi le zogam ven bit na dinga hichi ZNA ki forma hichi mina hi pan kilading ahi tai tia jong hi het sa na ahin boluvi ti chu mu ahi ki ne na hi aban le tu hin Lamjathang Kimat na Chung ga velo hen police on saman abol na ho jong chu imu di wa hi in hichiwa hi ama hon thudo nom anei je wa bo chu detain ana bol wa hin detain le arrest kiti hi achom a hi arrest akiti teng le hin mi kiman a hin mi a mo na a kiman ho chu arrest kiti a hin detain na kiti ai le chun chom khat ki ho pi ding a hi lo le chom khat ga koi ga ke ho pi a ga mat den ding ti ho bo chu a hi in tu a Lamjathang jong hi arrest ki bol a hi pon ama hi chiwai thi mo na nein ji chun police on amanovin jela koi ta vi ti na a hi pon hi chi hi athu statement interview abol na a athu sei ho a ko na chu community seat theina ding a ta je a chu ama jong hi police on guide bolding athu sei ho nungla sa ding a hi lawai le athu sei ho a ko na kichi theiding a hi police on ke ho pi na ding a hi lo le interrogation ball na ding a chu ana ko wa yata chu a statement ho ama a ko na ipi bola hi chi to bang thu ki sei ham ti hi hol chil na ding a chu anamat no a hi bo vi ti pa chu ana ko a hi ti pa chu i het theine dewa iga sewa hi in tu lai ta a hi akoi langa jong hi sentiment sang a hi in tu a meitei hola a jong hi meitei CM lui pa le CM tha pa ki ka a jong hi power KICHU na a ahung hlung ding 2027 na election chungchanga jong hi kinil nong nasata aneyu a hi in khat le khat power KICHU a to go neijinga hita chu pan la jing a hi je wa hi chika la chu aman interview ana bol na wa thu ana sein a hi le hi chi athu sei pa chu khat le khat ki ka a ki het thiam theil ki het thiam lo na khat le khat ki ka ki no mo to na thei ding je a chu police ho hin hi chi wa a statement ho nongla ding le sei chin ding a chu ama hi anako a hi bowe ti chu het theine dewa iga sewa hi in chole tu hin KZC a kona ITLF thu thot a hin bol na ho ga vekit lo hen mi tampin a hi lo langa sei loi jong tampi yu movin hi chiwa hi tu le tu a hi state government hi hen center government hi jong le nasata a Manipur gam sunga chamna theina ding le boy na ho su thip theine dinga hi pan ala jingu a hi in hichina a hi district administration in LAMKAI naga a hi in meitei a hi in kuki a hi in hichi CSO LAMKAI ho josi thakhana ki ho pi a koiman thudi lo ta a thu so ta lo ding le community khat kina na dinga to gon jing misinformation ki pe jing ho hi a lo na dinga chu CSO ho josi inter tribe sunga CSO ho josi ki ho khom na dinga to gon anei a hi in hi china chunga chu KZC in ITLF ho hi thupi na ahin bolwa hi chiwa CSO ki ho khom na inter tribe CSO meeting a hi meitei jong jaw ding a hi in hi chi chun a hi theya hi le ITLF ho in jong hi chi hi anato sot loading le hi chi wa hi participate bo loading ti a hi het sa na a hin bolo a hi in hi chi hi neno pe wen lang phateta accept bolo wen lang tu le tu a igam sung enam sung hi political settlement a to ka a hi chiwa hi koi machan meeting a hi ga attend loading le ga represent loading a het sa na a hin bolu ve ti ho jong hi mu a hi in hi chi dung joya chu ITLF in jong PR khat a hin so kinin press release a bol na wa ama hon a sei na wa cha hi le kei ho ITLF ho in jong meeting resolution number 3
date 12 February 2026 akanay dung zuyuwa political solution a toka a koimachan buffer zone hin kho kalloading le koimachan buffer zone ga kho kalloading a hi kitepna thulu na kinei ahita in hizi chun buffer zone kiti hi Meitei community in Churchanpur to kika a buffer zone ahin kho kallo diwahi din pina kaneyu ahi hichi hi respect abol diwahi ti ho chan gei jong hi thuso ahin bolkit no win ama hon asei be nawa meeting resolution number 2 May 3 March 3 2026 nakinei dung zuya tu a ahung lung ding kumthum thinna 3rd May 2026 hi Suppression Day nasata a War Remembrance Day War Remembrance munahi mandinga togon lenta kinei ahi in hichina dinga kigot na kinei jing ahi in hizi ichun koimacha hichiwa hi zaut hichi meitei hoto CSO kiloi khom na za chom chom ki ho na zaw dinga hi koima kigot na akinei pun ahung lung ding May 3 2026 Suppression Day zo ahi kigot na inei so ke wa igam inama dinga anamo lem saho ahin kho anape ho geldo na ahi athupi thei pe na manding ti hi ITLF in to gon kinei ahi in hiji chun woman wings on jong muntina igam inam zabol na ahi lo le igam inam ngai lu a namolim ho hichi ho zabol na dinga program ki go na chunga hi donation ho ahung ki bola hi jong le mi pin ina to sot no wa hichi igam inama dinga anamolim sa ho igam inama dinga athisan anaphal ho zabol na dinga hi mi pin pan ila so ke de wa hi ti a jong hi tip na zong ahin bol kit no ve ti ho zong chu mo ai kit na he tu hin cookie history and identity protection committee ho akona het sa na hung ke bol condemnation hung ke bol khat ga ve kit law hen hichi hi ama hon jong jan hi mama ahin so wa hi in condemnation on MLA name Chakip Gen and KNF leader Semtin Thangkip Gen for dictatorial rule in Kampo PT ahin hichiwa amahon aseu hi abona hi sa pawa ahin ji win hichi ho hi amasa patna kana seita in eho ikidem na ho pa hi ahi the ahi le ei pawa ki bol ji le phading ahi in mundang zat dang hon ahin mu tengole ku ki cha te hi ta hi ki to lo ahi ti pa hi ama ho kampawa ko na hung ki za ting le hin ho ikito lo dan le khat la khat ikito lo na ho hung ki za ting le hin no mo ki saji ahin la ama hon sa pawa ahin ji ta ji win ima ki sai thei pon hichiwa ama hon a sei chu a hi le kangpo pi gam kai sunga ku ki cha cheng ho zo si tu ni a hi ama ho dei bangin vai a hom thei po win ki vai po na iza kai ho zo si zong hi dictator type ma nem cha kip gen MLA nem cha kip gen le azipa KNF leader Semtin Thang in aphat chenga mipi gi na abolwa aphat chenga dictator type ma control abolwa kangpo pi district zo si a ama hon hita vai ahop jingo hi pha akisapoi hichiwa hi demna sangta akipe ti hi phondo na ahin bolo ahi in azi chu zan hi la azong chu imode wa hi in kuki cha ten in a din piule in a kitip naw chu buffer zone hi kuki cha te adinga political settlement a toka a hi koimachan buffer zone ahin kho ka loading highway ho chong hi mai hlei hon free movement a toka a koiman lam hla ti ho abol loading a hi ti a hi thupi na anakinei a hi in ahin la zan hila a chu meitei CM pan lam ahin hla in by road na jong hi hung lam hla a lam hla keu chu hi lova a hung ki le langa jong kuki
territory a hung lut pa kuki gamsunga hung lut pa kuki MLA za chom zong a hung ki mu pi a ki chalo hila kuki chate gamsunga a hung cha dan pa chu ivet na hi le lainat au men lam hla keu chu hi han lang hele ki chata in a hung lam hla in a hi lo le ki chata in a kinung le ki tai ki ti the hi na hin la tu a hi ithil bol dan pau hi ivet na hi la koi ma cha ki chalo hi la hung lam hla a hung ki le langa jong ku ki cha te gam sunga hung leng lut na hi ta chu welcome an ki bola pon sil sa na ho ku ki cha te identity ho ama ho na ki pi hi che ho ta bang hi ige la hi le chun za chat le zeng a hi in hi zi chun tunia jong hi cookie history and identity protection committee hon jong demna ahin bol na chungwa hi chi ho chungchang hi ahin sewa hi in tu le tu a hi kampo pi district sunga cheng cookie chate ho hi a hi the ai le free movement a hi lawai le free hand tu le tu a igam sung democracy a hi dung zuya hi mi pi ho jong athanei na ding banga tha anei thei povin democracy a hi wangin MLA nemcha kip gen le ajipa KNF leader semtin thang in control na bol jingo hi ngawin khoti lawa hi le igam sungova hita dictatorship type ma vain ho pau hi kadei povi ti hi cookie history and identity protection committee chairman ginpu hau kiple general secretary lun khothang kip gen in jong demna sangta ahin bolovi ti chu yet theine dewa iga phon a hi in phan ma sa jong chu in a seita win ko tu lamkai na a defense langa ko na jong mass resignation ahin pv ti ho jong chu imu ahin hichipa na chu ko tu a hi ko tu body ko tu kiloi khom na ho apuna hi ama hon jong mass resignation ahin bolovin hichiwa hi media se media jong omova relief jong oma medical jong oma defense jong oma women wing jong hita chu department chom jong hi ko tu lamkai na noya anaki sem a hi in hichi ho jo sen jong tu a hi kana to ding bangova nei to sa povin katha nei ding bangova tha ka nei thei povin ka khut no hi akikan jingin hi ji ichun hita hi mi pi lamkai dinga ki hleng do khat ka khut akikan jinga hi le keihon ipina ka to deuham mi pi a dinga point gate anaki pi in hichiwa point gate ki pi ho jong khat cha jong aki bol do thei ta pun hi ji ichun ke ho kapan na wa kona kalo samtawi kapan na wa kona kanga dewa hi ti a chu sahil kale cookie in pi Sadar Hills ko ma hi mass resignation ana pevi ti jong hi mu a hi in hi che ho hi ko tu ahung ki form do dan ho jong pateta hi chi lekha a hi aji wa hin iti ni ahung ki form do a ipg ahung ki form do a ipi tup le doi nei ham ti ho jong a point ho jong pateta hi che vai aji wa hin May 4, 2023 apatna hung ki forma May te gal hin nei wa ko na hi mi pi ho hu do theina ding la mi pi thalhenga thu sei vai hom dinga hi ko tu anaki form do a hi in a hin la tu ni a hi hichi izat mi inam mi hu do theina ding le panla theina dinga body khat organization khat anaki form do chu tu ni a hi mi pi lungdei banga vai hom theita lowa aning lang khatna ahin control khat a pha na chu ama hon jong tunia ke hon ka kitip na bangwa vai ka hom theita povin mi pi ka chungwa so sang tan hiji chun ke hon lamkai theita povingi tunia anung langa a khut hin hlunglut jing ho hin vai ki hop ta ven ti a hi cookie in pile sahil ka hausa kiloi khom Sadar Hills gamkai sunga hausa kiloi khomo hinga hi mass resignation ana peta veti hi a hi in a point khat na ma hon ana seu chu a hi la ko tu in kitip na ana nei dung chu ya point gate ana pi hola a point khat chu a hi la nam pi lungtup separate administration imu to ka wa
kichol loading ahi ti hi nakitip now appoint khat na ahi in ahin la hi ho zo si chu asu bul hit thei ta lo je wa chu tu ni ahi kichol loading ti chu anakichol ta vi ti ahi in appoint ni na sai kit no chu ahi le solution ahi lo le central government to kichi ta kinop to na ka si cookie zo area free movement ti chu mei te lam hla thei lo ding ahi ti hi ahi in free movement ki ti hi cookie cha te area sunga mei te ten lam hla ti ho hi abol thei lo di wa hi ti hi poini na sei wa hi in ahin la zan hi dunga chu mei te ho nom ta lam hla na ahin bol pha no wa chu ama ho hin ka kitip naw ka subul hing zo ta po vi hi ji chun ahi thei ai ke ho kapan mon wa ko na ka nga wa pha ahi mi pi lungdei ka to ta po vi ti hi ahi in athum na a chu ahi le sa lolhin theina dinga democracy movement bol thei chan nampin ki bol jing ding ahi ti hi ahi in democracy movement phateta ap chil ha pi ding ahi ti hi kitep na athum na chu na sei ahi in ahin la hichi sa lol hen theina dinga democracy movement kiti pa chu ana talo in zawa isei ma bangova cookie history and identity hon thupon ahin nei bangova chu dictatorship tai ma vai aki ho pha na chu ke hon lamkai thei ta po winge ke ho hi ka khut no akikan tai ke ho democracy movement kiti pa hi inam sungwa thei ta pon dictator tai ma vai ke ho phanin ke ho ka thunei ding bangwin vai ka hom thei ta po vi ti a hi nga na ana bol wa hi ti chu he thei ne de vai ga phon no hen appoint dang ho chong hi ana sim su lew hen apona hi appoint hoi a hoi thei a hi in ahin la tu ni chan ge a hichto bang bol do thei lova lamkai ka hi sangin kapan munu dal hata wingi ti a chu tu ni a hi ko tu hon jong mass resignation ana bol wa hi ti hi he theine de wala neu cha Hilchetna in bol wa hi in hi chin chung cho na chu zan hila a jong chu cm pa keu hitalovin meite dang hon jong lam hla na ahin nei ta win chule hi chiwa ahin lam hla na ho wa jong hi cm pa ahung lam hla a jong chu ei mi sunga MLA pu haukhlet saitu MLA panjong welcome ana bolin agam sunga nom ta na hlat sa in a ina azong ana kolunin ponsil sa na hozong ana nein igam sung inam sung hi politics bol na dinga hi poi ti hi ko tu hon jong no mo asa na len ta omin hi chikeu chu hi lovin MLA keu a hi pon milham ho jing jong mail hei igam sunga hong ho hi mi hon jong anakimu topi kit novin aloi apai hon ana welcome kit novin hi ta chu milham hi hen LAMKAI hi hen email ma ho tu ni a I hon khat na hi ta hi I welcome over hi le igam sunga political movement kiti hi a success na ding chu hung ha ding a hi ji chun kanami te ho igam tumo imu theina diwa hi I kha I pewa tin le ha thu a ilung thimu hichi thilpha ahi lawai le hichi ka bola hi le hichi hiti theiding ahi kanam pi min se theiding ahi ti pa I het no wa ilung thimo wa ik koi wa tu ni a mei te to gal in nei wa patna I chan ge ya email ma ho hin imi isa sachena in a chenova deilo bola in a bolova mihing bola bol talova gan hing bola in a bol na ho igel do tha ki de vin chong avela ka hin tem kit ne nei ni chi chan chu neu cha tu nia igam sungova thilso dan ho I hin ki hel che thein ho le thil dan ho he thim theine diwa in sei theu hin tin tu ni ku ki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bu jing taw hen